नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक. फाल्यांच्यान सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचे सायबाचे एक्सपोजिशन स्टार्ट जाता आनी तेज्या खातीर खुबशे पिलग्रिम्स गोंय भारताच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान चलत येतात. तशेंच इंटरनॅशनल लोक सुद्दां हांगा येतात. ह्या भक्तीन सेंट फ्रांसीस झेवियरच्या भक्तीन हे एक्सपोजिशन पळोवपा खातीर आनी फेस्ट पळोवपा खातीर लोक हांगा येतात. पण पिलग्रिम्स हांगा येतात ते खंयचे तरी एक शेडान रावताले. ह्या फावट सरकारान एक पावल फुडें मारून पिलग्रीम विलेज म्हणून बांधल्या. पिलग्रीम विलेज म्हणजे एक कॉटेज कहे एक रूम कहे बांधल्या. त्या भितर फॅन, चार्जिंग पॉइंट, बेड, टोटल एका बॅरेकान 12 बेड आसतले. त्याच बरोबर तांकां हांगा जेवण सुद्दां दिल्ले गेले वतले. आनी आमकां अशें आयकूंक मेळ्ळां की हेका फक्त मिनिमम चार्जीस 150 काय 200 कितें चार्जीस करतले. त्याच बरोबर फादरान सांगलां की तांकां ते जेवण तांकां ते प्रोवायड करतले. पण सरकारान तांकां कूक सुद्दां प्रोवायड केल्ले आसा. पण तांकां सांगलें की फादरान स्वतान सांगलें की आपूण तांकां फूड प्रोवायड करतले. पण हे जे तुमकां बॅरेक दिसतात ते टोटल हांगसर ह्या वाठारांत 17 बॅरेक आहात. ते एक्सपोजिशन जाल्या उपरांत फेस्त जाल्या उपरांत डेमोलिश करतले. त्याच बरोबर थोडे पयस गेले की ना डोंगरा सायडीक तेंच्यानी आनीक 7 काय 8 एक्स्ट्रा बांदल्या. ते तशे दवरपाचे तेंचे प्लॅन आहा. आनी थंयसर चडशे जे भायल्यान जे फादर बी येता किंवा कोण तेंचे लिडर्स म्हणजे रिलिजियस लिडर्स आसा त्यांच्या खातीर ते बॅरेक बांदले गेले. थंयसर तांकां प्युरिफायड वॉटर, त्याच बरोबर चार्जिंग पॉयंट, तेज्या उपरांत तांकां जेवण सगळें मेळटलें. आनीक जे पिलग्रिम्स येता जे नॉर्मली आसतले तांकां जे पे करपाचें ना तेंच्या खातीर एक व्हडलो शेड बांदला. तितून ते रावू शकता. तर ह्या सायटीचेर आमकां मेळ्ळे PWD इंजिनियर, ज्यांनी हे सगळे काम जे बॅरेक बांदल्या, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स बांदून दिल्या, ते इंजिनियर गावले. तेंच्या वांगडा आमी उलया कितले दीस लागले आनी कशें काय तेंचे सगळे घडून हाडले. आमी तेंच्या कडेन उलया. तुमी तुमचें नांव आनी डेजिग्नेशन सांगा. I'm architect Marvin Gom, chief architect PWD, and our office is in Altin. So we have designed this barracks for pilgrims who are coming to stay and for the veneration. Each barracks has 12 beds, and I don't know how many days they will stay, but we have made accommodations for around 200 pilgrims to come in at any given time. Last time we had made accommodation for much more, but this year we are making less accommodation for them because many remained empty last time towards the beginning, and it got full. So we have made, this was the church requirements, we made 200 capacity. We made 3 types of barracks. One is what you can see in the background. One are done in stone, which we will be planning to retain, and one are done in exposed stone, like amche fatar asa par tosle galtale, so that we can keep it every year. So this is the basic concept. Like, and we are creating a village atmosphere. Rache amka church is organizing Christmas party. There'll be rosary here, and church services will be there. मिनिमल चार्जीस आसतले हांकां. The rates are fixed by the church. They have opened a web page, and how much they are charging I have no idea, but I am told that they are giving them food. Food will be provided along with accommodation, and how much they are charging I have no idea, but through the web page they will be booking them. But meal is free for them. I heard that food, although we have given them facilities to cook, but father was saying that they'll be providing them with meals. So how much time it has taken to do this? Poilo asilo we had designed only 10. Then the demand increased because people started asking whether we are giving accommodation. So these they built within 40 days. So by the time the church asked us for more, some time lapsed. And then what happened was, I designed the estimate korpak jai my time lagta no. So these are, there you can see are done in kurchi stone. Those took another about 25 days. But they are 7 and these are 10. आणि तेंच्यान सांगले आफ्टर एक्सपोजिशन और फेस्ट जाल्या उपरांत डेमोलिश करतले. It is ASI monitored property, so we are planning to demolish all the sheds except those which are right on the top. They are permanent barracks which are beyond the control zone. आणि हांगा पावपाच्या खातीर ह्याच्या खातीर स्पेशली रोड्स बीन बांदल्या.
Everything the government has done, right from inga chikkol ashilo, check zatale, you couldn't walk when it rained. So real credit to the government, they have done absolute wonderful job. You should have seen this place when it was, when Solong Nashile, but I was surprised to see lovely roads they have done. Division 2, I think, of roads, PWD has done this road. We have electrical, civil roads, so roads have done this thing. I'm so happy to see it. हांगा येवपाक कितले वाटा एक तरी सांगता You can come 3 ways. One is from St. Augustine Tower side, and then you can come from the highway side. Only 2 ways, and third one is walking from Basilica. You can walk also. हे बऱ्याक बनपा खातीर तांकां ऑलमोस्ट 45 डेज लागले, कित्याक म्हणजे मदीं पाऊस पडलो तेजे उपरांत हांगा येवपा खातीर रस्ते सुद्दां नासले. सरकारान एक म्हयन्या भितर असले रोड बांदले की लोकांक जे पिलग्रिम्स हांगा येतले तांकां कसलेच हांगा पावपा खातीर त्रास जावपाक जायना. त्याच बरोबर हांगसर लेडीज आनी जेंट्स तांच्या खातीर वेगवेगळे वॉशरूम्स बांदल्या, पण ते परमनंट उरतले. जे म्हाज्या फाटी तुमकां दिसता हो स्ट्रक्चर परमनंट उरतलो टॉयलेट, पण थोडे तेंच्यांनी टेम्पररी सुद्दां बांदल्या. जे एक दोंगरार त्या सायडीक आहा थंयसर सुद्दां तेंच्यांनी वॉशरूम बांदलेले आसा. प्रणय शिरगांवकरा बरोबर हांव हनुमान नगलोर, तुमी पळयतात GNH. तुम्ही पळयतात GNH.